reka nongere mbasuze kandi baha ikaze mwe bakunzi bacu ba Afrimedia TV aho muherereye mwese gira ni turabakunda cyane niyo mpamvu tuba tuhabaye kugira ngo tubashe kuba twasangira aya makuru abari kugenda avugwa mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye. Ni mu myidagaduro rero tuba twibereye aho tuba tugenda tuganira kuri aya makuru ari breaking news abagenda trending mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye. Munyemerero tugaruke kuri uyu mugabo witwa SAMUSURE uri kugarukaho cyane mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye, wahanishijwe igihano kingana n'imyaka ngigera kuri 2 y'igifungo kandi ngo gisubikiwemo umwaka umwe ndetse n'ihazahabu angana na miliyoni zigera kuri 3. Ni SAMUSURE tugiye kuba twagarukaho bahaye ikaze. Reka ngarukiro mbasuza kandi baha ikaze mwe bakunzi bacu ba Afrimedia TV n'amakuru abagenda avugwa mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye. Ni breaking news muri showbiz yaha mu Rwanda. Baha ikaze kandi wowe dukurikirana uri mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwabyo, kandi tutibagiwe n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri mwe mwese mwakoze subscribe mu nyimirire tubashe kuba twasangira aya makuru, kandi nawe niba utarakanda subscribe tugushishikariza kuba wayikora kugira ngo urusheho kuba wadukurikirana neza cyane. Ro munyemere tugaruke kuri uyu mugabo nk'uko nkomeje mbibabwira witwa SAMUSURE. Mu minsi yashize nibwo hagiye havugwa amakuru yuko SAMUSURE rwose atemariwe neza cyane hariya mu gihugu cya Mozambique. Rero no kuvuga yuko SAMUSURE yabashije kuba yanakigaragaza akabasha kuba yanyomoza ayo makuru yuko ari kuvugwa yuko atamerewe neza muri kiriya gihugu cyo muri Mozambique, ndavuga Maputo akaba ariho aherereye. SAMUSURE rero yaje no kuba yaboneraho kuganiriza inshuti ze ndetse n'abanyamakuru ababwira ikibazo afite cyatumye abasha no kuba yakerekeza muri kiriya gihugu cya Mozambique. Rero no kuvuga yuko Kalisa Rashid twamenye nka SAMUSURE muri filime zaha mu Rwanda, ndavuga SAMUSURE uyu wakuzwe cyane muri filime zigiye zitandukanye, yabashije kuba yakirikiza hariya Maputo mu gihugu cya Mozambique, avuga yuko rwose yabashije kuba yava mu imbere y'amaso y'abantu yarabereyemo umwenda. Rero mu minsi yashize nk'uko dukomeje kubibabwira, uyu Kalisa Rashid wamenyekanye cyane nka SAMUSURE muri sinema yaha mu Rwanda, yakoze ikiganiro avuga ko ubukene ngo bumurembeje cyane ndetse ngo n'amadeni akaba ameze nabi. Ngo rero no kuvuga yuko ari byo byatumye ngo afata icyemezo cyo guhunga igihugu akerekeza Maputo muri Mozambique, ariko nyine nk'uko byari byakomeje bivugwa yuko rwose amerewe nabi. Ikibazo kinini yari afite nuko yari abereyemo abantu bagiye batandukanye imyenda, ari nabyo byatumye abasha kuba yakerekeza muri kiriya gihugu cyo muri Mozambique kugira ngo abashe kuba yacuruza ibibazo yari afitanye nabo yari abereyemo imyenda. Rero yatangaje ko ngo yahunze nyuma yuko yari amaze kuregwa ngo nabo yafatiye amadeni, ngo hanyuma ngahitamo ngo kujya gushakira amafaranga mu gihugu cyo muri Mozambique, ndetse ngo aho gufungirwa inaha mu Rwanda. Ni SAMUSURE rero ubwo akomeza bisobanura ku bw'aya madeni ngo yarabereyemo abo yagiye aguza, cyane cyane ubwo yagendaga yifashisha ngo banke Lambert cyane, ngo ari nayo yamuhombije ku bw'aba bantu yagiye yaka amadeni nabashe kuba yabishyura. Hanyuma afata iki cyemezo cyo kuba yakerekeza muri kiriya gihugu cy'abaturanyi, ndavuga mu gihugu cya Mozambique aho aherereye Maputo. None kuri uyu wa gatanu
urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije bwana Samusure icyaha cyo gutanga isheke ngo itazigamiye ngo hanyuma ngo rumukatira imyaka igera kuri 2 y'igifungo isubikiye mu mwaka umwe ndetse ngo no kwishyura ihazahabu ingana n'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 3 gusa. Urumva yuko uyu Samusure yakatiwe imyaka 2 isubitse mu mwaka umwe akazaba azishyura n'ihazahabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 3. Urumva ko rero ari kibereye hariya hepfo mu gihugu cya Mozambique Maputo ategereje kuba nyine yagira icyo ivugaho cyane, usibye ko mu minsi yashize nyine yakomeje ari krama avuga yuko rwose impamvu yagiye ari kubwaya madeni abereyemo abamufashije kuba yakomeza gukora ibikorwa bya sinema ariko akabasha kuba atari kuyabona neza, hanyuma aza kuba yafata icyemezo cyo kuba yakerekeza mu gihugu cy'abaturanyi ndavuga muri Mozambique kugira ngo bibashe kuba byacuruka mu gato amaze ubundi anabone n'umwanya wo kuba yashaka aya mafaranga abashe kuba yayishyura. Rero no kuvuga ko afite icyo kibazo nk'uko yakomeje abitangariza abakunzi be, batangira no kuba bakishyira hamwe kugira ngo babashe kuba bamufasha kugira ngo abashe kuba yakishyura aya madeni abereyemo ababashije kuba bayamuha aya mafaranga. Rero Samusure urumva ko hari n'ababashije kuba batabyumva kimwe nawe, cyane cyane ababo muri sinema bahuje uyu mwuga wo muri sinema. Abenshi bamwe na bamwe ugasanga niba abyumva neza kuba yaraje kuba ngo yasaba ubufasha kandi hari icyo yarashoboye. Urumva ko Samusure nyine ni bibiri kugenda bimubaho aho yiberi hara mu gihugu cya Mozambique Maputo, akaba biragiye kuba yashaka ubutunzi cyangwa se agiye gushaka amafaranga ngo abashe kuba yakishyura amadeni abereyemo ababashije kuba bamuha aya amafaranga. Rero ibi ni bikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho twareberaga hamwe kuri uyu mugabo wakunzwe cyane muri sinema yaha mu Rwanda, ndavuga bwana Kalisa Ernest twakunze cyane nka Samusure wakunzwe cyane muri filime nyarwanda zigiye zitandukanye, aho yakatiwe igihano cy'imyaka igera kuri 2 ngo kandi ngisubikiwemo igifungo cy'umwaka umwe ndetse n'ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 3 z'amanyarwanda. Reka rero dusubikire amakuru yacu y'ahangaha twari tugiye turi kugenda tubagezaho. Iyi akaba ari Afri Media TV, mukomeze kugubwa neza.